Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no adda dita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam, kablaawan na kay amin ngawan labas, ken pagyamanan da kayo ang likers, commenters, sharers, subscribers, ken amin a supporters na iti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar kinamnama. Kastameten ti may sapay a playlist tayo ng Ilocano Tips and Vlogs. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapoluan. Nauman tiyaya. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Sige ma'am, makamukan iti anak kao. Nagagayt ka na singpet dayta. Mirna iha, sapay kumata, maanusam ni Saira, ta dagulit dayta nga apok. Maanusan kayo amin, ma'am. Agyaman akdo kasta. Ala, ma'am, patuluyak nga ruday. Sige. Ulita ka, makulit, wano dagulit dayta nga apok. Ayan nakadita apuyo nga aw-awiryo, ma'am. Mabitlag tapok kawak. Saira apok, umay ka man. Anay ko, hindi nung parnakmatan. Anay, nagsakit ti imak, kung tinabad kam asaka. Anay ko. Hindi ka kami naglisi ka tumayan ti bas. San mo nga ang angawin iti kasta ni manang mo amirnawan? San ko manang data? Manang mo ata inaunang amsika. Loko da ito yung ubing. Ha? Diya kaya teta? Nagalas? Unay daytan, kaka. Mirna balasang ko, di mo sinsintiran ti angaw ni Sairawan. Ha? Kastagayam ti angaw na? Unay mo daytan, kaka. Ada ka manen, Mang Toryo. Kay tultulod mo laeng kini may radical man, nga mada ka manen. Umay ko kumustaan ti anak kao, no okay matlang, ma'am. Okay na okay. O saan ka di, Mirna? Wan, ma'am. Okay na okay kayo mo't kanyak. Ni Saira, saan? Ha? Nasakit ka di tinako mo iti apok, Mirna. Saan mo't, ma'am? Adamanan saan anasaya at nginaramid na kanyak. Anya ka di manon ti naramid na. Impurwak na iti rupak ti tarakin niyo pusa. Nasaktan manon ti pusak. Angaw naladay jay iha. Amamatan ti apok. Rough joke ti aramid na. Unay daytan, kaka. Isa di mo gurguraan, wan. Taubing dayta. Ma'am, kasarita ka na yung bagta anak ko, tapno maanusan na ni Saira, kan maanusan na ti si Bobokala pamilya yaw. Awan, Mang Toryo, kasaritam, ta mangisaganak iti juice mo, kan isaganaan ka iti ham sandwich with egg, kan dumapay amakmakan. Nagsaya at kamutin, ma'am. Ora agyan dito yun, ti anak ko ay ginggat-ingana. Ha? Unay daytan, kaka? Nagsaya at ti amom, managpadagaws, Anya? managsanga ilay,
Asta ti amo. Saan mo't ama nagsangaili ti apuna ni Saira? Ha? Managpapanaw dayjay. Dada. Ay, unay daytan kaka. Amuyo tatang, kayat na apumanaw akon. Iso ang makapampanaw mutan. Ay, saan anak? Ano sa mahon? Oray ta nasimpet ni Ma'am Kunay. Kendakkel ti sweldaw. Ate mo pa'y tay mangup opisina. Agasam ta sa bali ti sweldom nga agaw awer, sa bali ti sweldom nga aglaba, kan sa bali pa ti sweldom nga aglutaw, kan sa bali pa ti sweldom nga agdalaws. Sang ti 3,000 sa 12,000 amen. San ka pa? Unangam pananawa mo ti apuna. Sukir da jeng ubing. Naasing pa'y naranggas. Ay, matambur ko ti buksit na. No saan latang agnaknakam tatang. Ay, unay daytan kaka. Dito'y kulatan ngay gawgaw dayto'y nalabaak iti washing machine. Imbis nga imaek akas bilin ni Ma'am Connie, dito'y washing machine amin ang tapnumal pa sa dagos. Makabandog mo. Nang runa pa'y no dadadya sa iro nga ubing. Ay! Oh my God! Mirna, di kagbatbati. Plus, anay ko. Nagsakit ti bukot ko. Sinipat mo iti tsinelas. Ha? Luko ka at talaga, Saira. Ay, sus! Sino yatan nakmutan iti sa nga tabo adano? Makinaod mo dita timba. Nabasa akon. Aguray ka man para manang kamat. Di nagmakamatan! Anay ko. Anay. Naitiklab akon. Makamatan ka lang. Ituloy ka kamatan mo, Bing. Isugol-sugol ka no makamatan ka. Maruam ka na. Anay ko. Nagsakit pa ititumang ko. Anay patiklab. Just ke Asayra. Maibagay launay tinagan mo Asayra. So kataklaag iti letter o kat agbalinan Asayro. Ay, Sairo nga ubing. Kumusta mo ti panagtrabaho, Mirna iha? Narigat, ma'am? Marigatan ka? Katno, di makina amin nga aramatam ngagtrabaho. Narigat ngan anawaan ti Sairo ni Saira? Ha? Kanayon amanar Sairo. Pasensya amon ti apok, kananusa mon. Kasta talaga day ta apok. Naangaw. Sangkay bagayo naangaw, ma'am. Naangaw talaga. Iso na laeng. Taraf ti angaw na. Maruam kan tubot laeng iha. Unay daytan kaka. Apok, saan mo ngo'y uyungan ni manang mo amir na awan? Uyungan? Saan awan tuntiyayam no uyungam. Uray Kasano kalaangan? Wano kasano talaangan no pumanaw ni yayam amir na. Di pa'y katawan ton ta aglaba, agluto, kan aginaw. Siya ka? Anya? Saan mo pa ya kabalang tagtrabaho ka dagita at trabaho, apok? Kabalak, Lola! Naglaka? Anya? Uri kita, aglaba kiti washing machine. Ay, saan, apok? Di mo aramidan na ita. Aramidag, Lola? Bangad ka talaga. Awan ti sana maumaken ka. Unay daytan kaka. Nay, si kamot gayam Sairo. Saira tinagan ko. Anay kumat. Dinanog mumutan ti tiyan ko. Sairo ka talaga Ay! Ipulong ka ni Lola. Tadinanog mo ti tiyan ko. Ingkan, darasam. Tumayab kan, tapno mabibit ka makadanon itaan ni Lolam. Luko ka nga ubeng, makauma. Mirna iha, saan mo ko matututupan ti ubeng? Saan mat, ma'am? Dinanog mo ka no ti tiyan na.
Saan, ma'am? Dinanong na ka di. Saan ka di nga agin nangaw ta? Kat sikatiin mo na adimanog kanya. Nagpigsapay nga ro tidanog mo. Urayak la na angak. Ha? Unay daytan, kaka? Uray siya. Nagsakit mati dinanog mo tiyan ko. Ang angawon kalaeng mo. Di kalakot maangawon sa iro ay stay sayra. Aginin nagaw kayo ba't gayam, apok? Nasaya at tikasta. Sagpaminsan nga agin nangaw kayo. Nasakit ti angaw ti apuyo, ma'am. Diyak maibturan ti angaw na. Sayra, apok. Saan mo unay alabsen ti makiangaw kinimanang mo amir na? Ta masakitan. Nagkapsot to pa'y tidanog ko. Iso ati nagpigsa tidanog na. Uray ipadas ka. Ay, anay ko manan, anay. Ay. May kan kuni, san kang agbatbate. Unay daytan, kaka. Imbag may kayo, tatang. Apay anak, anda ka di good news ngay padamag mo. Adda, tatang. Ay, anya ngay day ta good news. Iyawid na kun, tanauma akon ditoy. Good news ko na mga bad news mati padamag mo. Good news, tatang. Good news para kanyak. Loko titarakin kong ubing. Inaldaw apasakitan nak. Angaw naladay jay kas ko na ni Ma'am Kune. Na angaw ngamin na dyan nga ubay. Si ka mamuti baturin na iti 2x2 tatang no di ka masaktan. Ay katsipawam ano baturin na ka. Takaslakay na agay ay ayam. Kasi jay taramida manakaw. Jak nga rod masipaw isong agdiso iti bagek. Intun kon jay ulo na ti binater kon. Ay, dayta hindi mo aramidan anak. Kay darumda ka. Ang mga no mapatay mo no kasta ti aramidam kan kuana. O daytan ka. Saan ka diya masayangan ni Mirna itinagdakkel sweldo na? Ingatok pa'y itaabulan. Nangag mo Mirna anak. Ay, manungay ma'am. Nayon akiti 3,000 tapno agbali na 15,000 ti sweldo na. Apaw, nakisaya atay. 15,000 ti sweldo mo anak. Oray pa'y 20,000. Ha? Jak kayaton? Nauma akon iti angaw ni Sairo. Ha? Uday daytan kaka. Iha, 15,000 ti sweldom. Mga laakpay iti para laba ken para luto akadwam. Uray nalagaan ti trabaho, ma'am. Ta nagdagsen ti panagdandanog ken panangkabil ni Saira kanyak. Nagdadagsen dagiti malmalo na kanyak. Amumuten araf ti angaw na iha. Ay, saan akas di ti angaw? Tano angawak mo't iti kasi kagipulong. Ha? Ay, ikwa iha. Ano sa Uray, 5 taon laengen ti panagyan mo kada kami. Anya, 5 taon? Ay sus, ma'am. 5 bulan kat na ustula kon iti kinaranggas ti apom. Ay, uray daytan ka. Iha, di ka kadimasyan kanya. Kwa ma'am, ibirukan kay laengen iti ad-adda makaanos. Ti makaanos kini Saira ti kahit ko asawan. Promise, ma'am. Bakit itid ko tapno makaanos? Unay kat ngaminan? Nagdakkel ti sweldo, lola. 20,000, agaw-awir laeng. Ay kakayat kun saan ka pa? Ngam, naangaw ti awirin niyo. Kayat kumanada, tapno agkat-katawak akanayon. No, saan kayong agik-ikis akanayon? Ha? Ay, naangaw? Ngam agikisak? Taraf ti angaw na lola. Bater-bater na kayo iti 2x2. Kailangan kanyak dayta nga angaw. Ta angaw mat. Ha? Angawak mat Baterak mat. Iti uray lagilos. Ayunay daytan kaka. Ma'am, iso ti kasukat ko. Ni Lola Keleb.
Ha? Apay mo ta club timpanagandakan kwa na. Saan ngamin na makarikriko si ti club, ma'am? In other words, awan ti pasensyana. Anya? O sige, ma'am. Lola club, makamukay nga sarita. Mabait lang iha. Apay no, duwa kayon, aswil duwak. Talagaan na uma akon, ma'am. Diyak ka ba ilang ti rough joke ni Sairo? Ay, stage Saira. Di yung ngamin bautan, tapno agnakam. Awan bautan nakmat ano bautag. Ay, sana mabalin kanyak ti kasya. Padasan na kabautan ta, baut-baut mat. Kabutang yun tumot abautan, ma'am. Anya nga ita, di da kayo ti bautan na. Kan awan, ti makaanos kan ka na. Takas tamot ti aramid na. Iswa, da kayon ti nakakaasi. Wan nga rod, iha. Masyanak kada kayo. Ngam jak maanusan ti apuyo. Iswa, ni Lola kalablaengan Ta binuran na ti apuyo. Lalo kat adda kabkabaw ni Lola. Kaasila ang ti apuyo. No aramidan na kankwana, ti kasi tar aramidan na kanyak. Unay daytan kaka. Hanya ngayon taramidag. Awanen ti makaanos iti apok. Agkarapanaw ti maalak ayaya. Ta maumadaken kwa na. Ay no siyak sana ka mauma. Ta dakkel ti swildaw. Day tapom ti mauma kanyak. Anya mo ti bagbagam sika, bakit? Ay, anday ikaw! Ay, nagloko kan nga ubeng! Anday, ay, uray latimang kan ti dyan kaw! Ay na, aguray ka maan, ta patang karamat ti dyan mo! No, makamatan ka! Ay, los etan ka! Ay, unay detan ka ka. Apa yan ang yung kait agkabaw dito'y balay? Iso ti katapat ti apo, ma'am. Adawain nyo kanini. Ay, iyawid yun, day tagkabaw abakat, ang mga nupatayin na ti apok. Ay, uday daytan, kaka. Ma'am Connie, sana dakas no bautam pasit wenno disiplinaam na ita apom tapno maksayan wenno maikat ti kinaloko na. Sikamat pagayam merna, imikat ka lang arudan, nagirekomenda ka pa iti adda diferensya wenno kabkabaw na. Unay na itan. Ditan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan ditoy. Unay na itan kaka. Agyaman kami, itin ka ay panang tarabay.